Muthaki Wisdom naye riu atigitwo ona mbica ici cia kwirorera kuona ndagathaka mubira wa maguru ringi ta mundu mugima kurumirira kurengwo gwa kuguru kumwe kuria kugumirwo ni cancer. Thutha wa gucangirwo kigina na guthie bururi-ini wa India, riu muthaki uyu watene wa kirabu gia Sofapaka niambiriirie urigiti na riu akiambiriria na ihinda ria kuhonia kuguru na ni thutha wake kurengwo. Nashukuru nimerudi nikiwa katika hali nzuri zaidi kuliko nilivyoenda, na nawashukuru wale walio facilitate safari yangu. Pia namshukuru Mungu sababu nimepata matibabu na nimepona, si kama vile nilikuwa mara ya kwanza. Edward uria ni ithe wa Naya uria riu gutari na kuguru kumwe ni aratariria uritu wa uria wari ho amenyithio njira tu ya kuhonokia muriu wake ni kurengwo kuguru, no akauga undu wa bata muno ni kuhonokia uturo wa mwana wake. Aliniuliza unataka mtoto ama unataka mguu? Sasa kuniuliza hivyo nikachanganyikiwa kidogo na nikaona kweli hakuna njia nyingine. Kwa hivyo mimi nikaona hiyo ndio njia, na nikashare na kijana, nikapigia mama yake simu amweleza kwamba daktari hivyo ndio amesema hiyo ndio way forward. Muthaki uyu uria uthakagira defense na muruto watene wa St Anthony Kitale aingirire kirabu-ini gia Sofapaka mwaka wa 2019 mbere ya kunyitwo ni cancer eno yuikaine ta Sarcoma, no riu mubira ni awigite kando agiciria ikinya riria ringi ekuoya. Afya ni kitu cha muhimu sana kwa mchezaji yeyote. Saa vilabu zinafaa zijaribu kuwatafutia wachezaji wao cover zenye zinaweza wasaidia wakati wamepata jeraha. Thutha wa kugerera ihinda riri riothe iritu, Wisdom ugite wa mbere kwa ndagika ino ni gucokia ugima wake wa mwiri guku agicokeria ngatho aria othe marugamite nake. Na pia nataka kushukuru kwa sababu ya wahisani ambao walikuja kuingilia kati, maana nini zangu zilikuwa zimeisha, lakini kupitia kwa wahisani Prime Minister weza kutusaidia, na pia Deputy President akatusaidia, pia kinara wa ANC. Sofapaka orodo mwana urugamirie wayo na maugite ati giki kirari kiheo gia bata kirarugamire, makiuga ati Wisdom arari njata njega ya mubira wa maguru guku bururi-ini. Sofapaka, we have lost a player, we have lost somebody that he had a future in football, so it was very, very discouraging.